kompyuta itano nisyooywa Sivitalini munene wa Makueni Refferal utukuni wa kuamukia umunthi kindu kila kyavalaany'a maundu ma uthukumi miveani kuthiana Sivitalini usu Mauvoo nimakiithwa ni minista muveani wa uiiti silikalini ya Makueni Dr. Musila waweta kana maovisaa ma volisi nimambiisya ukunikili wa kuthiana kiko kila alivoti. Ine visa cia mwana cia kuona nyondo mboleli cia uvunzi ya miango nthini wa nyumba cia sivitali vevo vandu vala vesekania ta palliative care unit ni ngeyoloti ya makulyo maingi mbe wa mosungio kwa volisi kietelo inengano livoti etino ukunikili wo. Dr. Musila ula niwe minister muveani wa uiiti kaunti ya Makueni akiweta kana kompyuta ithi syooywa nthini wa ofisi wa sub county ukava wa palliative care unit na indi vala ve machine cia kukuna visa cia CT scan ateo akaiya kana maundu ma uiiti sivitalini uyu ni matatisikie kila nini na umana ila kuna waitu moki miveani mapacha sauma nisusa ile na report ya munene wa hospitali kana pembe mo utole in the department ya sub county MOH records department na palliative care na rumela ile ya mashine ya CT scan. Munene Dr. Kishogo ni wasi atua hakunia bwana wasies na the administrative officer wa hospitali no ndiye andikithia obi station na inde tatu maskani na nimakiithwa ni ukunikila na nimambiisya uchunguzi ula wendeka. Musila otawingi ni waikithia kana maina cia data ila cie kompyuta hii ni kwithwa mitambo yoyithane kumbi ye mwana ya kuiya sindu ila metha meosete ndini wa mutandao na ila yisekanie ta backup. Minister wengi ni waweta kana maovisaa atatu muveani uyu wa uiiti ni maandikithio vo kwi maovisaa ma volisi na iseso ya kuandikithio vo ni yikwendeya mbikia uwe wake lingisikio kwatekane na alama konetwe mayose wa matambia alama ilite makimeo ondu kwikika kwe thiwana vinatakiwa kituko takiwa polisi mathukuma wa ondu bai mathukuma uni mambi already process statement na wape umwe witoka no ungi ukendeka kila mtu lazima hata comply wakitaka ofisa yote tutaenda tu tuandikishe ijulikane ni nini ilifanyika nimbelekele wanamamandabia no wala wewe akunie kitengo kiko kiki ukavata vitete masaa 28 itina wa kiko kingi chongeiwa mali ya serikali kulivoti wake wanzani cha wote stadium na valanzangili kwatiwe syoyete syuma sia kutwaisya mwako wa kiwanza kiu. Mutongo TV vilingi wa Mauvoo.